Hano turi Rundu aho bita kwa Sironi, hamwe nyine mu mihana yagiye ihura n'ibibazo by'intambara. Urabona aya ni amazu yagiye akundwa na dorone za FARDC hamwe n'abambari bazo bagendaga batera ku mazu. Murabona ukuntu amazu yagiye aba. Aya ni amwe mu mazu twasuye bagataho n'ayandi kugira ngo murebe ibyabereye hano. Dore uko bimeze aha ni indani naho murabona nyine amazu yarashize kabisa. Urabona iyi nzu izasakarwa bushasha, yarisakaye inzu nziza nshasha itarajamo n'abantu, ariko murabona ko ari inzu igiye kuzasakarwa bushasha. Amajanja yose yashize kabisa. Hano ni indani turi n'ibikorwa bikorwa n'ingabo za FARDC, byagiye bikorwa n'ingabo za FARDC muri iyi ntambara. Murabona intambara yari imaze iminsi, ariko muri aya mayinga abiri ikaba yaraje ari intambara ifite imbaraga nyinshi. Turagenda tubagezaho amakuru ndetse n'amashusho y'ibintu nyine byagiye byangirika uko byifashe hano imisozi miremire ya Minembwe. Kuko twababwiye turi kwa Pasiteri Gakunzi Sironi, rero turi kumwe nawe ubwe nawe kuko twababwiye turi mu muhana wiho twawusuye tuza kureba ibikorwa byawubereyemo. Kuko dukomeje kutubereka iyi nzu. Iyi ni inzu yangiritse cyane cyane, urabona ukuntu yangiritse mu gihe yaterwaga amabomba, habereye intambara none ikomeye y'ingabo za FARDC mu bitero ikomeje kugaba mu misozi miremire ya Minembwe. Rero muraho neza Pasiteri? Muraho neza Anandura. Hano ni iwawe, rero sinzi icyo uvuga kuri ibi bikorwa dusanze byabereye aha. Hari ibyo kurya byibwe ndetse n'izi nzu zashoboye gusenywa. Amakuru abagoye kuyavuga kuko ntaba yategurwa bihagije, ariko ikindi ndashima Imana ikitubeshejeho. Twahuye n'ingaruka z'ibihe birebire murabizi. Iyi ni imyaka igera ku 9 aho turara niso tusiba. Ingorane ziri ku bantu bose mu nzego zose, ziri ku babyeyi, ziri ku bagabo, ziri ku basore, ziri ku bagore, ziri ku matungo, none zigeze no ku myaka duhinga, zigeze no ku mazu twubatse. Kuvuga ngo abana b'imfubyi babure naho barara. Iyi nzu turimo ni inzu ya mugenzi waje umupfakazi yayubakiwe. Ni inzu ya umukecuru witwa Nyabihinda wasiga umuzee Kabahigi wa Bega. Iyi ni inzu yubakiwe, amaze kuyubakirwa yari yuzuye. Ni inzu yaragezemo amezi make, none niyo yasenywe muhamuri kumeze. Rero tuba dufite akarengane gakomeye n'intambara iteye ubwoba. Iyi mubona afite mu ntoki ibi n'ibyuma by'imbunda yo kwaturasa n'indege zabo za drone bakwaturasisha. Rero akazi kabo ni gusenya no kwangiza imyaka mu mirima yashize yari mu mazu yose yaribwe. Murakoze. Rero hari abavuga ko FARDC benshi bari kubakangurira bavuga ko ngo ugeze hafi, ngo mwebwe nk'abaturage bo misozi miremire ya Minembwe ngo mwitegure uburyo bwo kubakira. Ese aba bantu urabona mu gihe bari kwenda kuza bakagera ahangaha mu Minembwe bakasanga abaturage, ubona ko bari kubafata neza kuko bikwiye? Ubona byari kugenda gute nk'uko ubibona bijanye n'ibikorwa bakora? Journaliste nawe urabibona, ugusenyera agakwicira izawe akica amatungo yakwakira gute? Nibwira ko umuntu kwakira uwundi nuko mamufitenye uhusiyano, ariko abandi baraza bica bangiza basenya amazu, bisha amatungo, ko barisha abana n'ababyeyi. None se umuntu wamwakira gute? Izo ni ibinyoma bisa. Asizi rero tugusanze hano, imiryango se yoba yagarutse yavuye mu buhungiro? Tiragaruka kandi nta kugaruka. Haracateye ubwoba. Yego. Nta cizere gihagije dufite kuko hano haracari za kajorite birashoboka. Ni nayo mpamvu tuvuga dushahura duhunga, ariko Imana ishimwe ko yaduhaye ingabo zohejwe n'Imana ziraturwanirira imyaka 9 yose kugeza uyu munsi. Kabasabisha kimwe, nyabuna guverinema nireke ibikorwa bibi, abaturage n'abaturage kimwe n'abandi. Natwe
turabakongomani kimwe n'abandi, turenganurwe kimwe n'uko abandi barenganurwa, inkota ihagarare, abantu bagira amahoro. Murakoze. Ikindi twirwaneho, natwe turi abaturage, turabihanganisha. Urupfu muhaye mupfa nitwe muha muzira, akarengane muha murengana ni twebwe muha muja kurenganura. Turabizirikana, turabizi, turabibona, turi kumwe namwe rwose, turi kumwe namwe hasi no hejuru. Uko mutatuviririye natwe tuzabavirira. Imana ikomeze kubarangaza imbere. Murakoze. Ikindi nakongeraho, nanone akarengane ni kenshi, abantu gupfa urwo rupfu, amatungo kwicwa, abana ntibiga amashuri, kubona isabune hano iwacu ni ikibazo cy'ingorabahizi, kubona umunyu ni ibibazo. Ni ukuvuga ngo dufungiwe ambargo impande zose, aho ko turabona intambara zibiri, iyo hasi n'iyo hejuru. Uko bagenda turasa hasi niko ndege igenda turasa hejuru, kandi irasa amatungo. Ejo hano mu Karingi bari banyazinka, hari inka zimwe imitumbe 6 aho ngaho, izindi bari zibatesheje. Urumva rero bakeneye kwangiza, kutwangiza, kutumaraho no kwangiza umutungo wacu, no kwangiza imyaka duhinga. Ubu nta muntu uhinga, urahinga gute? Ihiga abantu mu mirima, n'ibyeze byose zasahuwe babiriye. Tukadusaba nyabuna amahanga natwumve, natwe turenganuke kandi mahanga ukarenganutse. Mwari maze kingana gute muvuye hano muri Gitanga? Twavuye hano ku cyumweru, niwo munsi no kuvuga ngo tugize icumweru cyose. Hari niyinga sinibuka itariki ninenga mwahavuye, ariko izi ntambara zikoma komeza abaye ubunyuma n'amayinga abiri zigize amayinga abiri, ariko duhunga hano tugize icumweru duhunga hano. Yego, ubu twajaga mu bihuru tugahagaruka mu rugo, ariko rero kuva tuvuye hano nukuvuga ngo hagize iyinga ryose nta muntu usibye mayimayi n'ingabo zacu zako zimwitega. Sinzi rero ico ubwira twirwaneho kuri aya masaha itumye aya masaha wenda muraba muhagaze hanga. Twirwaneho, urumva izina niyo bantu, twirwaneho ko barirwanaho, ariko cyane cyane ndabashimira ko bararwana ku baturage, bararengana nabo, ariko batanze ubuzima bwabo ko bararwana ku baturage. Abaturage turabashimiye, akarere k'Irundu turabashimiye, muri Minembwe turabashimiye, ntako mutageze muturwanirira. Natwe turasabira Imana nayo ngo batabare rwose, aho muzamurara n'Imana, aho mwirirwa mwiranwe n'Imana. Imana yumva amarira yanyu, ireba akarengane namwe mufite muhamurwanira ubwoko. Imana ibafashe. Murakoze. None dore n'ibiti by'amakatasi twateye dore n'ibiti ahantu bagiye barwanira, urabona ko hasa neza n'ahatemwe. Aha ni ahantu drone yagiye itera amabomba. Dore amafragmenti Pasiteri afite mu ntoki, dore uko angana. Byose ni ibyuma bigenda byinjira mu bantu, uko mubibona nibyo bita amafragmenti. Yangiza nyine ubuzima bw'abantu, bamwe bagapfa ndetse hakaba no gukomereka kwinshi. Harimo kwawe Pasiteri? Uyu ni umurima wanjye. Nabonye ko nta kintu cyo mu Minembwe na kimwe kitazagira ingaruka. Yego, ari imisozi, ari iby'amakatasi twateye, ari ibintu n'abantu byose bigira ingaruka. Turasaba Imana ibi bintu ngo birekera, birarenze cyane. Murebe namwe ibi bintu byo kwihanganira, ariko rero turasaba imbabazi ngo Imana ifashe. Nanone twifasha dusaba ngo turenganurwe kimwe n'abandi, turenganurwe kimwe n'abandi. Murakoze cyane. Nkuko rero twababwiye, uyu ni umuhana ho kwa Pasiteri Sironi, niko bahita, Irundu kwa Sironi. No twahagaze tukomeza kureba ibikorwa ko byagiye bigenda, dore ko naho hageze imirwano ya FARDC. Muraho neza muvyeyi? Turaho neza. Amazina yanyu? Izina bandita Kagabo ya Rugazu. Nyuma yo gusura rero hano iwawe, wasanze bimeze gute? Ibintu byose ni amahoro? Oya, twasanze barahari bihe. Twari twarasize ibyo kurya, tumaze gushika dusanga ibyo kurya babisahuye. FARDC yasahuye ibyo kurya yabijanye.
ni ukuvuga ngo nta kintu badusigiye cyitwa ibyo kurya. Bamaze ibyo kurya. Mwari mwahunze mwebwe? Twari twahuze. Mwari mwahungiye he? Twari twahungiye hakurya za Muzinga. Umuryango uri hehe? Umuryango niyo ukiri. Wowe wari uje gusura ngo urebe uko bimeze? Narije gusura ngo ndebe ko ibintu nasize ko mbisanga, nshitse nsanga barabijanye. None iyi ngoma ya Gisegeti se cyangwa abasirikare ba FARDC bakomeje gukora bino bikorwa hamwe n'ababafasha, n'iri jambo ki wo bivugaho? Twari tuzi kuko Gisegeti ashobora kuduheza amahoro, ariko yakomeje kuduheza nyine amahane, ntadufashe nk'abakongomani, ibyacu ko birasahurwa, abana n'abagore buri munsi ni uguhunga, turi abaturage, ni ukuvuga ngo tukiba mu mazu, ariko nyine twari dushatse ngo adufate nk'abandi bakongomani, aduha amahoro. Rero urabona mwarahunze muva mu mazu, ariko hari abavuga ko hari abo tugenda twumva bahamagarira abaturage ngo kugaruka bagasanga abasirikare ba FARDC kuko ngo nta kibazo batwara. Kuko mubibona n'ibikorwa bakora, mubona boza mu gihe basanze hano byo bimeze gute? Twe turabona bato basanga hano biragoye. Kubona umusoda ashika ku nzu akayikundura, akajana ibyo kurya abantu bari barahinze, twe tubona ko twica abo twica, kubera kuko tubonera kuri ibyo bakora, tukabona tutobasanga.